Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur alhamdulillah wa syukuriyah lan agung-agung tanpiasi untuk yang andika para dali-dali sanya sani sampun nuang suli salam sugami dewek dan senawuhnya. Muga-mugi dewek yang sani sampun ngaturang salam pengitu lan yang andika sani sampun nuang suli salam sugami dewek dan senawuh ulih barokah ulih rahmat saking Allah kang murken inadinggih amin ya rabbal alamin. Singgih dane pagi pengasane wacana kang mulia kalihipun derek yang jadi matur salam panambrahma antuk yang andika para dani-dani samya kang utami agung-agung pelugah derek yang atur antuk yang menawi wonten malinggi dane pengmongkrame dawat kalihipun agung-agung pelugah yang katur antuk dane pengarah orang ke pengamban adat ring padukahan pun niki dawat tan lalu ke katur di beteng para dane sepuh dane pengelisir pengarsening adat pengarsening agami para rahadian menak boleng perangcelan sane wangse sami lan antuk jeung andika dene panji datang kakiranginipun tidak aturaken aksami nanging cuantah danggar mohon datang kuacana ngelangkuni singgih ngedene berbeda. Inggih danesane wau rawuh wau lintang raganda sampun ngandika miwah pausin panugraha antuk para sami sanekan yugia malungguh malinggih ring natar paseban Ramadan nanging dewek kang puniki enten sios gumanti pandikaya nampi kerawan raganda sanekan inggih ini dakwah sampun ketampi nandika saking raganda desa nanggung punika nanging sejatine dakwah sekadi pengandika wantah raganda desa sumadia dakwah nggih nunas nabi pengandika malih dakwah Singgih dane panji pengarsan dane kemudian dining sampun tadinipun dalam panam Ramadan yang terjangkau dalam tadi yang andikolikani apa ndek yang puniki parak nentan menjangkau dalam yang kita ngiring pada dani-dani ingkang lungguh jati dan arsekiwe tangan dan lungguh rek utat dek yang semangkana lumiwa dek kita jadi nyunanan agung-agung keluarga untuk pada dani-dani ingkang ngiring dek kita nanging jiwa dek kita sami dari waktu lugrah ke dalam. Inggih sami sane nyarengin raganda punika dawak ingkang legere kieu palos tenan termalih. Inggih sami sane tanpa barisan mungguring pokor inggih dawak sampun ketampi. Unas panjenengan. Singgih dan panji pengasing wacana kang nggih. Cidurung derek yang jadi matur endi matur kang sugati derek yang para kemarin arsa raking nggih sami nggih. Apa derek yang misalan pada dani-dani sami jadi nuhun agung sinampura dawat yen nawi wonten kajingat antuk yang anjing kepada dani-dani sami sisir siwah diwang lampet tidak tanduk titi tadir terkeplantap cila dari kitang sami rekat kalani parak maring asir aku ingin sami dari kitang sarang sami jadi nuhun agung sinampura dawat inggih bila mangkana sekali pengandikarakan desane wau dawak ngulung surah-surah dawak dani sekadi upaya ragandane sami dawak rawuh ring wanci kalih dawak dewek kang sampun sayang ke dawak ring wanci kalih nanging inggih dawak punika
pemargi daw kage sane ke bos jalma kage datang luput saking jiwa provinsi Sintang sarang-sarang daw daw lunasan lagi pengambil singgih dari pagi ada kau apa anda tentang bicara sama komisi ke bos di Solo apa anda tentang komisi kependekaan untuk dana pembayaran dari tentang saya sampun rawuh nanging masih rencape dawa jadi ngelusur untuk yang andika dari pagi kan jalan antar kita dia atau sampun rapi atau berawakang kolom-koloman silaan berkeluah undangan raga dengan di sana tahu yang sampun semabde henten-henten harus berkesemali mengdegelis dari kita jadi matur yang pembayaran dari kita sani masih rencape tahu jadi sami-sami ngeranjing para pedak ngasih raga dengan kami hambak ke aku beranda pacang katur dengan tang raga dengan kami tinggi kali sane yugya bausin menawi sampun rauh sami ya sane ketaken untuk raganda dani-dani ukur di tiang puniki mawinan punika ngelung surau pura dawak di tiang puri raganda numon dawak kage sumatnya nunasa nanging munapi ngali kesane dewek yang tampi dewek yang matur malih untuk raganda dawak nugre Inggih sekali pengandika sane dewek yang tampi saking dane-dane kang kumpul bandar ngantos tidak nggih dane kados dewek nanging sak munggah taun nggih nanging mangkin inggih boleh dewek yang matur inggih sareng sami sampun taun mangkin sareng-sareng dewek niki ngantos kados nggih sareng sami sampun rawuh taun nanging ngantos kerawuhan dane pembayung sadewek teng Jambe taun nggih lunasan mangkin ngandika mangkin singgih dari panji sampun ada atur dokter dari kita saling kantoran saling mau sekali atau dari kita mau dalam menggelis dari para anak itu awinane angin makin dari kita saling tadi jadi perlu sepengandi ke dalam pang dawak kayunan sanggih ya sarang ya pamungkas wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya. Ya sini Pak. Timuk bener lah ini. Masih kena demo. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'abad. Sehingga para dani-dani sami kalintang syukur bagi puasa jeruning manah dewe ketiak deneng salam pangajali jadi sampun dewe ketiak ngaturang dumetang para dani-dani sami sekatahing ingkang lungguh lenggah ring madiani pasai batu niki iya dia para muslimin muslimat mukminin lan mukminat sani wonten ring jabu pasiban kang mulih wirnya salam dari titiang puniki mugi-mugi mawi salam puniku minangke panuhun paring Allah subhanahu wa ta'ala mugi-mugi pepanggihan sasonten rahina becik sani makin damai kasih mengat berkah lan rahmat paring Allah kang maha lindungi lan moga-mogi pepanggihan sani mangkin anggakan pembuntal tali silaturahmi dewek tiap sarang sami kalawan para dani-dani sami lan minangke tanda terasana maka sedulur mukmin damai sehingga so kuang sule salam pangajali dewek tetiang dan sapun katur malih dewek tetiang jagi ngaturakan salam pramusti ke bawah salam adat sekadi tetilaran para sepuh sentana duking kuning paring sagung aksasa ungkang pinunjuk yugia patut dewek ketian jagi matur agung-agung lugrah kang utap katur antuk dane pengemong keramering panegarayan puniki utawi dane kepada desa lurga daun katur malih antuk dane para pinispu dane pengereh warate ring padukuhan puniki dewek tetiang matur lugrahu dane panji pengarsai wajana kang minulia dewek tetiang matur agung-agung lugrahu buki katur antuk para dane-dane priagung sami minangke pengarsaning adat pengarsaning ugami sami para nate hadiningrat menak boleng perwangsa miwah para wangsa sami dane sani sampun kahundang kadawaka saking adoh yadiang saking pedak inggih nalar dewe ketiak jagi matur agung-agung lugrah dumateng para dane sami dawak singgih dan isane kang wau prate wau lintang rakande sampun ngandika miwah bausin panugraha untuk para dane-dane sane kang yugya melungguh malimiring latar masih bau keramada nangit puniki dan siwa sedawak ini gumandi pandikaya nampi kerauhan raganda sanemati puniki ingin dawak sampun ketampi panugraha sane bau punika nangis sejati nangis sekali nganti ke wantah ragandane sane suci dawak munas nganti kemari sehingga matur agung tampiasi dening salam pramusti dewek yang mempriantuk ge sampun keluarga naging makin tan kaliwatan dewek tetiang jagi matur malih pramusti nggih sekadi para dane-dane sami ningali dewek tetiang makin ngiring
dane sami wonten lungguh ringkiwe dengan rauhing unta dewek titian nurlian para dane para sepuh para penggelingsir para pindah dua kang asani ada pengasani kami linggih kerana saking pundir ya dia penujak pada negara alhamdulillah boleh lagu antara ragan dane sami jalaran puniku dewek titian jadi matur agung-agung pramusti saking dane kang nyarangin dewek titian puniki muga-mugi dane sami terasene kayun jagi napi salam saking dane sami iya dia dewek titian daun nggih matur lugrah daun enggih garjita salam dewek sami bikin puniki daun nggih yen wonten ring kiwa tengah miwah kumpul nggih para dane daun nggih daun sami sampun ketada daun munas lebih mengajikan daun sehingga dedeng salam sampun kaluge dami minangke purwaning atur dewek kita tadi ing para dane sami dami apa sejatine sesonten rahina becek sani makin dewek titian ngiring para dane sami rauh prate ring arse para dane sami dewek titian sami lagi mudi karse adat apale kerama sasak dake kekadi ubaya kekalih pengemban adat iya ingkang handap bepunang kardi puniki alhamdulillah sesonten rahina sadi makin boleh telah paham upekara adat puniki nggih nanging dorong dewek titian lagi ngaturakan maswegati untang sumadia dewek titian ngiring pada dane sami nggih ngesor panah titian ngatur agung-agung aksami dumateng para dane sami yen menawi wonten katingal titi tate tatek lantap sila khawiyat lanjat mika dewek titian masarang sami iya dia atur piatur dewek kang mulih lintang kapirnge dumateng dane sami ikan nure sebade ring kayun nggih dewek titian sareng sami nuhun agung-agung ampun sehingga sekadi pengandika ragan dan desa wau daun nggih dewek juga sarang miwah sane nyarangin dewek tang puniki kang digiring kiwa tangan rohin kukur dewek tang puniki longsur agung rene sinapura untuk ragan dan desa daun nggih mawinane daun nggih sane kepaos jalma daun nggih datang lupuk daun nggih sedih iwang bir sisip lan siwah mawinane punikes bisa balik dewek dan king lungsur untuk ragan dan desa daun nggih yang tentring penampian sane makin puniki wonten kirang langkung dewek tang lungsur rene sinapura ragan dan desa lunas nanti bulan sehingga alhamdulillah wa syukurillah matur agung tampias untuk para dane sami sekali atur dewek titiang kang rumohon dewek titiang sareng sami jadi mundi karse adat apal kerama jadi ambak de aji kerama puniki nggih nanging mangke dewek titiang masareng para dane sami kari kadoha nggih dorong semakte maring tata adat yen dewek titiang jadi ngaturang saking kadoha nggih muga-mugi para dane sami kayun dewek titian jagi ngelajangin sekali untang sumadia utawi yang menawi wonten pekayunan lian dewek dia nuhun pangandika sami dawuh inggih mangde neten dados kesisipan saking dewek dia nggih lungsuran pura turun dewek dan asang tumun untuk para dane penglingsir daun nggih nanging punapi nggih ngandi kesan dewek yang kami makin dewek yang matur malih aku pakan tadi daun nggih nugra dewek yang ngukuri numun
Inggih alhamdulillahirabbil alamin sakadi pangandika sane dewek yang tapi saking dani pangelingsir sadurung ragandane daok kanggih ngandika menawi untang sumadia ragandane sami rawuh daok kanggih yen boleh iki daok wantah-wantah sepisan mawinane punika daok kanggih baos makadi terah ring bicara kerama adat daok kanggih sadurung ke baos punapi sani sumadia ngelungsur iki wantah-wantah sepisan daok kawis cia lami gati ngandos daok ngelungsur daok wantah-wantah sepisan. Nggih matur agung tampiasi dening sampun wonten sumlang kayun pada dani sami dewek titiang jadi ngatura minangke mukadimah ring upegara adat puniki nggih. Ngelungsur Nggih. Nanging dhewek titiang matur pengarepan penunggu sareng sami nggih. Kebaos mukadimah puniki kebaos puspite utawi kebaos dari tiang penunggu kekembang ke dalam acara nggih. Nanging kekembang sadewek tiang yak ngaturan nggih. Nenten arek kekembang baru Mekah arak dong nggih kembang wahlayu hampir naya geruk ke lagu insyaallah timaan samara nike nggih mudah-mudahan nggih aya telan ambu sengeh nggih ya awina dewek ya mangke ngaturan puspiten yang kerana utawi pangegaring katiring upegara adat puniki dewek yang nganggo bahasa sasa reramputan kan ada sami wikan dong kan bahasa pembayun luian sak kena ignoi kena dong kan ampuran kan oke lurga dong tetangga iya gila juga berangan tulus kepada tedaya tetipu tabiat lenggih bila ngejelur
henti penglamar. Ia tiada jari semama baru sing kembauan ia patekne alik tau si lain ia campur kacemama lain kaya menu gambaran dunia Segeh pada dane-dane sami ada sailingan dan kehidupan le akhirat jauh lebih soleh ketimbang kehidupan ele dunia semakin ingin perlu tiang pelungguh sami ya onya cara baik tayak mau dengan nina samarak baru dek daun dan mudah-mudahan tiang pelungguh sami ulih nina sak solehah hati mudah-mudahan pulih kehidupan sak bagus li akhirat. Iya jang lagi jeng kau lewus mati sukeluang suci badan suci tanpa kadang warga pengiran hiandu lamun mati kau le siapa den tengisi lamun nical siapa den uruh apaan kau le tan handar di kadang warga pangeran biar jelali mila mengeneta yang maha agung nur obah nur gingsir ingat gemai nama semeton jari kelampaan erot telik kebangun dunia mendek negone semendak kati marangon wayang begel apa kelampan wayang segaluh kaler dereng
lampan no sorot matahari wayang tetempas ke dalam gerobak yang wantah puniki dari tetian jagi ngatura muga-mugi bau jari pengiling-iling kuntiang pelunggu sarang sami dangge kangkari urip ring jagat kuman telepon iki enggih dauga muga-mugi dane panji pengarsen wajane kami nulis sawi cetayan jadi nguang sulen atur dewek mawi pupuk punika dawa singgih langkung bagi satu malah dewek tiang dan yang sampun kaijil nggih sawiji pupuh minang ke pengeling-eling belum kesadir pembangun dunia dapat nanging makin mangga yang tentu bos abot sekali tapi yang sudah ada menimbali dan wadah atas pisah sampai langit jane rahmat kabeh dan hidayah tiba maring nasib makin makan karya ringgasi anugerah punika den pandak der dan keneng gingsir dawet soyo ngasung sembah mering Allah dami ukanya raga kingan dikeikang waurang ragane patut dewani patut sawiji datan hanesu satitik akan kadir nganike lan malik raga hingan dikelumiringan dining satria bulan demi wah sagungin prawira ganggus anah majuan tur malik sami sarwa hanya lintang di pemblang
watas mengadawak boleh katur jadi Baskar dari ngadoh sampun belum siram mangga cedak pengiringan dan lahirnya sani mati puniki tiang prasnen logang akan dani Osin Mekadi Sulati akan dani perahu dengan lahirnya sani mati puniki. Oke, matur tapiasih daping dening sampun ruang sele pangegaring kapti daping. Alhamdulillah sekali pengandikan dan pembayun syukur daripada sida Allah Subhanahu wa taala. Edak jalan lain yang perlu salam sami daping. Tak sampun dicanin segala sesuatu searah hujan ngejelu bulan bandung doa ngepe daping. Taki canin biru jadi para pengandikan penutup tembak dawak tengiring muji sembah daripada sida Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan yang pelunggu sampun ngaiden dari tiang jadi mediator sekali tentang serumah dia okey, angin sedorong dari tiang jadi mediator dari mohon mengarsi cuma sedari dah masyarakat. Norga dah yang lunas karena okay, nasa ada dewek ungguhan domen. Ada deh. Okay, Dani sami kan mudah-mudahan pengomong kerama dan kepala desa dan dewek namun kalau ke jadi mediator dan hingga alan agung alan minangke puraning atur panuhun kalau ke demetang para Dani sami kamu tami Dani agung pengomong kerama utawi Dani kepala desa kali malih Dani pengarah warata dari padukuhan peniki dane panjikang menulia turmalih dane para priagung sami minangke pengarsaning adat pengarsaning ugami sami kebawas linggih kerama sami dan para rahadian menak boleh ruangse mewah para wangse sami dan nggih sumadia dewe ketiang ring rahina becek sani makin kemis lika utawi tanggal 11 tapi tu olas dina manis kare utawi Kamis Romeo kalih dase pancing sumadia dewe ketia hari saya antuk pengemong kerama minangka kepala desa Bundir Panegara Kawedanan Peraya Barat Kadipaten Lombok Tengah
ingkang nama Selamat Riyadi kali malih ingkang ban krama ingkang rehwarate ring padukuhan sangkung ya. Sangkung ya, alhamdulillah makin ulih rauh ring arpan penunggun sami ya. Pingkatri dani kerde linggih kerana tuting sangkung Bondir Panegara ping sekawan kang andar bipunang kardi puniki dapet jadi ngaturang aji krama suci lambang adat Sukma Aryani sarjana ekonomi dapet putri saking Bapak Alpa sampun Suwardi genah ring Tempos Dusun Tempos Panegarian Tempos gawe dana gerung ya. Sani sampun matunggal karse apa kerama sarang pawahid adi dape sarjana pendidikan putra saking Bapak Muhsin genah ring Sangkung Penujak Bondir Panegara gue ngerti dewek itu yang lagi nyatura Indra dasi Indra ya mungguh maring nampak lemah balih dasi mau oleh catur dasi Indra tegap Indra dasi Indra tapi 6 dasi 6 watan masyirah haji mekebuduru mau pudak sekar salin didi cerake empuk kemek joget ngerangkung pemuput wacana selaksa nggih mantap puniki dawuh dewe kita jadi mediate sekali wonten Sumadia nanging arte di Pura Minangke lambang adat puniki sam lanah ring arpat umum sam. Sirah haji oleh insyaallah nggih yakin Bang nggih muna sampura pada dani panglingsir sekadi pengandike dani pembansa baru jari niki aji kerama 16 mulai parang jari nabi kelengkapan saat para narana masuk jarin pertama arak saat kebausin sirah dawak niki niki dan sirah lengkap jadi neten pengandikan doang atau bahasa doang ya genap niki ya anggit sirah terus napak lemah 20 nah niki ada napak lemah 20 yuda olen catur dase sat utawi catur dase indra utawi petang dase 6 insyaallah kangir yakin nggih nggih bahasa gerobak niki insyaallah nggih ngiring yakin doang daw insyaallah gitu. Sejak baning nike wenten pemunggal bebaos selakse jarin teparan narang pemuput bebaos 10 selagu niki ican niki aspiring daw alhamdulillah nggih terus niki mesalin dede nggih udah sekar lengkap niki daw nggih dari nule cobek kulit nabiaran kemek cerak kena wisnu lengkap ya unas dulu kira-kira kan nggih nabi itu kira kan niki kan nabi itu kurang ya kan unas dulu nah di nara terus niki ya nggih nggih ngomong surang kira dani penglingsir daw anggih para dani penyisbu sekadi pengandika ragan dani sanewau daw anggih mapan dewek yang punihi kapan dikaya
antuk dane kepala desa minangka kebawas pengamung kerabang adat ring desa Tempos kang awas teh Bapak Sudirman wenten mulai kiri kiwa di yang sering makin tur malih di kapan dikayang antuk dane kados minangka kebawas pengemban kerabang adat ring dusun Tempos puniki wenten mulai di yang sering makin tur malih di yang pandikayang antuk sanean penglingsir lan di yang kiri saya antuk sanean lah gawe Sumadia Tampi Aji Kerana Sukma Aryani SE Putri Nira Deneng Bapak Arpan sanes sampun suwargi utawi almarhum magana ring puniki dusun Tempos desa Tempos Kawedanan Gerung Kadipaten Lombok Ilian utawi Lombok Barat sanepuni hakrame sareng Fawaid Adi SPD Putri Nira Deneng Bapak Muhsin tapi Mahsin dawak nggih magana ring dusun Sangku desa Bonder Panegara nggih Kawedanan Praia Barat Lombok Madia utawi Lombok Tengah nanging gumarda sanes Sumadia dewek yang tampi nggih Aji Krama 16 Jaya Kemiri Sadurnim Aji nggih wenten Mesir manapak lemah 20 merolen catur dasa sah utawi 16 nggih kenapa niki nggih sesampun ditangetang arda berana jeroning Aji nggih Iadian jabanin Aji sampun cekap tan wenten kekirangan munasang ngiring tampi bae nggih nggih titiang tampi dawuh kanggih Aji Krama puniki sang ngatur alhamdulillahirabbil alamin dawuh kanggih mangde gelis pengiringan kangling rahina sang makin puniki dewek kang dumantin dawuh Anda tulis puput kan? Oke, matur agung tapi asih untuk para dani sami oke. Denen Aji Krama dewek ketiang puniki ngaturang sampun tekep nenten wonten dados kakirangan oke. Beda iya tahunnya kirang kurang sesuai marat atur dewek kepulunggum sarang sami iadian sesuai marat adat pengadik-adik saelek lain dah oke. Kalau guna iadian sampun ketampi sampun terima dek mana ya puput pengiringan lamun dek wah tepegat dah oke. Nggih botol pengiring megat Aji Krama ini dah oke. Jeluk Kemis tanggal 17 sasih Juli tahun 2000 serai dah oke. Dewek tiang pemanikan si pelunggum sarang sami linggih Krama Bonder Yadian linggih Krama Tempos muputang Aji Krama Sukma Aryani sarjana ekonomi sani sampun apal Krama Mekarse timbal Fawaid Adi SPD okay. Aji Krama dewek tiang ngirim pelunggum sarang sami muputang dawak nggih 6 mungguh maring nampak lemah 20 oleh petang dasenan wonten Masirah Aji Mekebo Doro Mepudak Sekar Salim Bede pemuput wacana Selasil nggih dawuh ngiring sareng sami muputang Aji Krama puniki saran-saran nunas doa tipada Allah Subhanahu wa taala mugi kekali atau sedua pengantin anyar pengantin baru saat mengiring siang Aji Krama puniki oke.